deficijencijama gdje dolazi do porasta kreatinina u krvi. Nama se javljaju nekad vrlo često kao prva deficijencijama gdje dolazi do porasta kreatinina u krvi. Nama se javljaju nekad vrlo često kao prva stepenica sa svrabom, znači intenzivan svrab i kao posle mnogo lakše biće u domenu ginekologa. Kada se zapravo obratiti stručnjaku? Kada treba da se zabrinemo? Da li je prosto... Posjetite potrebu za psihološkom podrškom. Jedna od adresa svakako je Mental Hub. Osim što pružaju pomoć, psiholozi Mental Huba rade i brojne istraživanja. A šta pokazuje njihov monitoring i koji to veliki projekat pripremaju za oktobar? To će nam reći i naša gošća, psihološkinja Jovana Zorić. Jovana, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo za početak da nam pojasnite šta zapravo čini Mental Hub i ko u njemu radi. Da, Mental Hub je psihološka organizacija, dakle mi smo psihološki centar. Jako važno da kažemo i kako da vam se obrate oni koji osete potrebu. Jednako traže pomoć i koji je uzrast u kom se najčešće obraćaju? Da, nama se najčešće obraćaju, tako da nama je veoma drago da vidimo da mladi tako hrabro istupaju i negde osetimo da... Datak, je li to uvek bilo tako ili je to nešto? Također često i problema u okviru porodice i možemo da razumemo već odatle koliko je mladima važno zapravo. Trenutno imamo aktualan projekat Bolja briga o mentalnom zdravlju mladih, influencera za mentalno zdravlje, znači razni ljudi se bave ovim temama i te teme se često obrađuju na jedan nestručan način. Novinari stručno izveštavaju o mentalnim problemima. I ja bih hvala da istaknem 4 najznačajnija nalaza koje smo našli. Kada na taj način pišemo o mentalnom zdravlju, mi zapravo pojačavamo predrasude o... Također smo pronašli da 69% sadržaja koji je obrađivao teme depresije u takvim sadržajima su I sad sve ukupno to kad pogledamo, onako osetimo da je potrebna veća doza empatije kada se prosto mogu da odu na naš sajt mentalhub.org, da nađu grupu kontakata ljudi koji su stručnjaci u ovoj oblasti i raspoloženi su da pričaju o ovim temama. Jovana, ali to je u redu, znači pričamo. I to je jedan od razloga. Uskoro se u Novom Sadu održava festival mentalnog zdravlja. Da li ćemo i tamo moći da vas pronađemo? Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala. Hvala, Jovana. Susreću se s tegama nekog ozbiljnijeg života. Simbolične i imaju humani karakter. O čemu je zapravo reći? Tako je, dugo smo... Republika u Temerinu manifestacije generalni deo. Da li takmičarski podrazumeva i dodelu nagrade? Dodelu nagrade. U popodnevnim satima? Da li će to biti i nekog muzičkog programa? Muzički program svakako, kako da otvorimo film festival bez benda Šlagvor, dakle to su muzički... Da, a ulaznice na filmski festival su... Ambicije ovog festivala razmišljati... Opština je pružila svestranu podršku i organizovala zapravo ovaj festival. Nadamo se da će biti tradicionalno. A vole li inače... Tako da u Temerinu može da se nađe razvojno da i tekako. A koliko Temerinci imaju priliku da uživaju u filmu? Temerinci imaju priliku da uživaju u filmu, kažem, zapravo 3 dana dok traje ova projekcija. A inače? Inače, imamo projekcije kada je neki film popularan, dakle kada izađe, onda se dogovori... Dođu u Temerina, ne uvek. Da, nije toliko daleko. Šta smo rekli? U špicu 30 minuta. Mi smo tamo 7 dana nakon Novosadskog film festivala, tako da svi oni koji imaju prilike... Mnogo filmofila. Recite nam, pomenuli smo takmičarski revijal. Kao i scenarista poznatih serija, Državni službenik, Ubice mog oca i tako dalje. Dakle, od 27. do 20. Što ste rekli kada je koncert, u koliko sati? U 20. Dakle, još vreme lepo. Hvala lepo što ste bili naš gost, pa da vas ugostimo i sljedeće godine da najavimo drugi festival. Hvala vam svakako. Nakon letnjih meseci u kojima smo se izlagali suncu, susretali sa morskom soli i na neki drugi način je tretirali, stigla je jesen koja donosi nešto drugačije pravila u vezi sa negom kože. Njeno pravilno održavanje ne odnosi se samo na lepotu, već i na taj najveći organ u našem telu koji može biti pokazatelj zdravstvenog stanja. Naša gošća je doktorka Irena Komljenović i pričamo upravo o ovoj temi. Dobro jutro, hvala što ste sa nama ovog jutra. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, mi smo rekli da koža može da ukaže na razna zdravstvena stanja. Na koja to stanje? Znači, kao što ste sami rekli, koža jeste najveći organ našeg tela, tako da i dostupno je pregledu, lako je vidljivo, tako da može nam pokazati raz stanja unutrašnjeg organizma i zavisi naravno od stanja unutrašnjeg.
Znači, pacijenti sa bubrežnim oboljenjima, sa nekim hroničnim bubrežnim insuficijencijama gdje dolazi do porasta kreatinina u krvi. Nama se javljaju nekad vrlo često kao prva stepenica sa svrabom. Znači, intenzivan svrab i kao posle mnogo lakše bit će u domenu ginekologa. Kada se zapravo obratiti stručnjaku? Kada treba da se zabrinemo? Da li je prosto